Ake sibingelele emakhosini, ake sibingelele kubefundisi, ake sibingelele kubo bonke abaholi bomphakathi. Sithi hayi ma-MK siyabonga. Kukhona kodwa izinto ekusafanele ke silungise ma-MK. Nekufanele amakhosi akasilekelele ngazo ezibhlungu esizibone zenzeka eMoses Mabhida. Ngiyaxolisa ukubuyela kulolu daba. Kulolu daba bafowethu ngibone isithombe. Ngiyacabanga ukuthi they had a sort of mhlambe i-planning day ye-ANC where uRamaphosa benombalula bephakamisa umkhonto in KZN. Isho ukuthini lento makhosi leyo ukuthi kusuke umuntu kwenye province aphakamisa umkhonto aphakamisa umkhonto bazophakamisa umkhonto KwaZulu Natal. Izwe leli laKwaZulu izwe lobukhosi lapho khona sifisa nanokuthi ingonyama yesizwe sethu uMisuzulu akalingenele lolu daba. Isikhali somkhonto asiphakanyiswa kaZulu ungahlangani nampi noma ungakhongi impi. Siyavuma ukuthi irali bithi umasihlome. Lokhu kuhloma lokho kwenziwa uRamaphosa kwaZulu kunomsebenzi omkhulu ekufanele ulungiswe. Ngicabanga ukuthi namakhosi sekumele manje aqale akakhombisa ukuthi akhona, akaphethwe ukhokta, akhona nje ayakwazi ukudecide decisively ngalezi zinto ezenzeka kaZulu. La kaZulu sinama-floods, la kaZulu sinezinto ey'ningi ey'limaza abantu. Umuntu mayevele aphakamisa umkhonto akhonga impi engekho KwaZulu Natal, ukukhonga impi ukuphakamisa umkhonto. Umkhonto noma ungawuphakamisa ekhaya umkhonto uyisikhali esimbi esikhombisa ukuthi ayihlome impi. Asazi ukuthi yiphi lempi ekuthiwa ayihlome njengamanje. Mhlambe sibalule le ethi ngesikhathi kugcotshwa isilo. Mhlambe lento yaqala lapho whereby undunankulu wangaleso sikhathi umhlonishwa uBaba uShenge ahlonipha khona owumengameli wokugcina kwi-ANC njengoba siyokhethweni, emhlonipha ngehawu nomkhonto. And njengoba esebenzisa umkhonto kanje, niyazini ukuthi usho ukuthini kuthina amaZulu. And lokhu kubuhlungu ngoba sebeqalile abantu ukusebenzisa i-tribalism kithina esisemkhontweni, kanti umkhonto owawo wonke ama-province, owawo wonke umuntu. Kodwa-ke manje lento abayenza iwumkhokha odinga uvalwe uxoxwe ukuthi ulungiswa kanjani. Amakhosi akakambiza. Ake sikubone bafowethu ubulungiswa bendabuko, abantu-ke balwele ubukhosi babo, because njengamanje simile sikhuluma ngento ekufana ngaba amakhosi ami ngey'nyawo ukuthi anikwazi ukusuka la enisuka khona nizophakamisa umkhonto KwaZulu Natal. Umkhonto KwaZulu Natal uchaza impi and abantu bafile. Ziningi izinto ezenzekile ney'ngase zenzeke ngalento yokuphakamisa umkhonto KwaZulu Natal. Ngizizwe ngathi asinayo i-order kakhulu bafowethu. uRamaphosa nethimba lakhe basidelelile kakhulu isizwe samaZulu ngokuphakamisa umkhonto. Ngiyacela ukuthi okwaziyo ukufinyelela kubo abazise ukuthi usho ukuthini umkhonto, and kufanele beze silweni bazoyixolisa lento abayenzile ukuthi baphakamise umkhonto esizweni sethu. And kubuhlungu ukuthi
siyacela ukuthi nawo amakhosi, ngadabuka kabi ngibona nalamabutho ayekhona amancane ekwazi ukuba excited ngento engekho correct. Obabuzwela imkhize sibazi kwabantu abadidiyela amabutho at some point, kodwa nabo bazodedela ukuthi uRamaphosa aphakamise umkhonto, noba futhi ku-wrong. Thina njengamaZulu siyakuzwa, this is an insult kithina, futhi-ke le akuyona nane-insult. Lento isho ukuthi khona umuntu okhonga impi esingayazi noma i-spiritual noma i-physical, ngoba after ephakamise lo wamkhonto kwakunama-lightning ngemuva esingawazi ukuthi asho ukuthini. And uRamaphosa phela i-antichrist, and uRamaphosa futhi umuntu we-Illuminati. Asazi ukuthi wayesho ukuthini ngaleya nto ayisenzela yona ngalesa sikhathi. So bafowethu kubuhlungu, and ngiyacela ukuthi abefundisi akabayiyeke lezi zinto ezisupporta izinto zokuthi sigcina singaphumeleli ngendlela isizwe sifanele siphumelele ngaso. Sifuna izwe lethu kuphela nje, izwe lethu kuphela nje, bese abantu-ke bahambe bayosebenzela ama-Stellenbosch mafias. Leyo thina sifuna izwe nje qha, hayi okunye. Mandla, viva Nxamalala, viva! Thatha Nxamalala, thatha! Ngena Nxamalala e-Union Building, ngena! Siyawuthatha u-2/3 majority, siyawuthatha. Siyabonga. Votela i-MK, uyadingeka kakhulu. Noma bethi ukwenye iphathi, votela i-MK. It's time now ukulungisa umonakalo owenzeka iminyaka.